Islam teng pijo umat hangin teng pijo tem nak benda di kon we mele bapsa ya pri bajana barasan Islam ni dan we mele wan disi bala psa sok yang ada pri barasan Islam balagi wan ban psa tan ka por election shano gija ka por borog santel Islam namar ka tanta ya kiti bala Islam apa election lum man kasnis chapator bantung yikipan bantung yikipor kitungi kanamya ringkat dorshu dalile teman tak kino kita barokoi yang ska kichalilam lane kita kipir lilam hayo hat berpendon kami ni tengah ke election replik mat show play boy ke jing tuai nagam dapat sei kinong mikmat kai ngan penong nya pri kinong tong brio bantung hai ka imlang ka salang uklamang yano kilo cek partai ngan penong nya pri kinong ket bro balai kini kinong yalam kujungi menta yalam baglaing gipada gibadok gibasuk public kenal tepat pa anong show yang scam menta hagan nong rem but ninong sasu ipum kini kinong yalam gibapakla kinuan manusia ya kalong ye lani kalong yang jonga bajumpi daga bagi aji kersan ya ka pura ya kan ke parti ke jongi tementang so bagin penuai no ya kan ke cingalan ke jongi ngile pertae tau ngile pertae rio pada parti mu pi ke jongi hanya hanong ba amar silong bila penjab dan burong UMP penjab dan burong get samanta cisin ya kan ke parti VP jongi hau pra hau ba penkrau ya ka parti gele ibet penpinsat ya kan ke tiket edit embassy election anu Islam depai babre so penuai tu menyerak tilang dan menang pertama ngana ni lesen lewat haswa bang sa penuai no ya kan meeting ke jongi hapra 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 iki bentuk berapa imat ba kami sim tempat alo cepra imat kidang an mulok ngon waneran kibru ju pra kimbe kibru ki bakaupo kimbe kibru ki bangsap kimbe kibru ki bamaramle kini kibru ki balaban aiban persistom ni kini kibru ki bamelen ka imlang ka salang ka sencar ka kedar ka bumko de sachi sen ne ko abane kwat bengi rada ka tirenti rada ka stur ka bajam hapra 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 hapra